Nenda mochiki ala the mathoketie mundu NGUTHUI MWEENE atomira wabeni Julius Mudhui ukambia asante sana mundu Josie Peter ukapambia tuendene kabisa Chalo Paulo ukambia sina obangale kwa masaku MCVK ukambia ndani kabisa mtoto wa Bazenga ukambia ngale kwa sina ine Robi kusianisha na Donoma mnaotoa MC Jabo Ribona usiyo cameraman wako aita wakasanga situya jari bonde ise uniseba Kevo Labana niwe tu ese bro asante sana mnawita wa Prince Ben BM ukambia very much present na ende moja kabisa ni Julius Mudhui NGUTHUI. Yes. Mambo vipi bro? Wewe sawa? Kabisa. Atinenge. Agele. Yagadaro. Wale waenge. Kabisa. Uli yombe tezi kwa maana umeona. Betembo na nota ya millionaires. Wewe Illuminati. Kambe zebo Illuminati. Keke juju. Ndi Illuminati. Ayu ningi ndiketwe M. No na kanisa. Kanisa wewe. Baba leginezi yeza ndiketwe mozalaba. Kanisa hizo kiyo siaene. Siaene isiendwa. Wewe na power. Ndikendo no for fun kana. For fun hata yuwe for fun hata. Yuwe tonye gembe te kaza kaza legidu za albisi. Ile la msalaba. Nenda kuandikwa M. M. Eh. M nyenita wa mwanzi ya. Huyo ngame zero wako. Nzo ngame zero wako. Ngadhibu ndandikwa P. Wandike wapi no yeke ya. Mundu wapita. Kalanga ndikwa mundu wabuduza. No wabuduza. Na yuwe. Tambizo liga mauro nyange maingi mendene. Nige. Pa wabete. Itambala ito ajurak. Panye no se. Nyenjinzwe ndi rasta yisi nana makaye ndo anasio. Ko kibala. Nyeneke para. Nondo wa 1 2 3. Na nondo aneke para nyene vya. Kana nguneka murura mugolino. Nika kuona kama murura wako. Bana. Oja uo kabisa. Ningindunzwi yana yawa. Ndike noma. Kabisa? Ngenza wangu nonyi. Kabisa. Kabisa. Pio. Ndio maimo. Koga inge ngunu ya ndio maimo. Masamwasu ndimo. Ndimo. Sure. Ndimo. Amewane eno ugete colorless. Twige thao ike wanaume ama thao ge atimbi. Nikido mombo ne osula ngeke black ya mongo zana nikide mayo. Yeno ze ngutugu lagine. Mwana ndeke wa colorless. Namba nyando igezu na bizi londo bia. Dwige awezu. Na hiyo ike wa kana ike wanaume ama thao ge atimbi. Aba onene wa masegete. Kwa societies. Inezo kuelewa wewe. Ayenye mweka. Ndiala ta. Ngini ngita ayo kwa metanda wana. Ndo atata. No tata. No tata. Akala mazagu bazu. Akala mazagu. Yule tude setu agu. Witawata wenyu musineba na kwaku musineba. Yes. Okay. Akani muise nye neta wa Frederick Mwanzia. Lakini sitwa ngima neta wa ngite. Nakenda be mundu weta wa ngite oyu. Atume comment ba. Nimugoni simu nono pai mundu weta wa ngite kena. Ngite. Pai mundu weta wo. Ayu manie ba ngite. Ngite umairo na ne uko na kuna kuetina. Kula nyangwa na nyangwa maumete nona. Ano wako na ngita. Inyagu wako na ngita. Yani ongite yu. Ne wawe mugoni wake. No maye wagu. Maye ngaye mundu mwe. Munganga. Kwa ngite kaza kwa thagu. Kwa ngite. Kwa inyagu ngorozi yetu. Okay, kali mwelesio ni asiale ndi. Inyawe ethe akwa. Yes. Ethe akeyu. Ngo weta wangite. Lakini omaye wakwa yuloze ethe akwa. Ngo munganga. Yuwe wa wadanya ngite na mugango. Kiba gola wose keta ya ukristo ke ulagine. Okay, yando magwitu monde ma sister, ma bro, na kutu ase na tangi yepyo. Nakinge ndio motangi yambaro tia indi. Kwani kwa mundu Kenya ndio motangi. Ni mani ashu me inangangale we yenge mono ma yenda ngale we yakwa. Lakini ndama ngwede kwa chini ya maji. Bagilete. Bagilete. Abagilete. Muziende ba. Kwito tume ilobi. Machakos. Yes. Tolika wote. Nitwazi kwako. Chaume. Mbembeni. Mbembeni. Era mbembeni. Uni bomusi. Bomusi.
na nikiwetie mbandi ya Atomira na metie zero agesongo no nya na mera zero agumesi ne rwambe yobenga sana na 1 2 3 1 2 3 ndo jaume kana zero iba ene ogune ngeze ya mbembeni ndiye mbandi yetu mbembeni kala bebo ndia madiya wala mmo ka mele to mbembeni nya na muye ne agesongo Atomi Atomi you Atomi yogi ata kaune zero chemistry Atomi na those chemistry from the word atomic ne break out to elements small elements then na lozi yasi ndo binge nyi kozi edo ndo dinge ta oh tuno kuna tiala aye oje aye Atomi ninge ga feto kwane ko ndo dinge ko lo ria sio bo no mundu mani omundu sio bo no binge sio bazo Atomi ra yumanye na umanye na maundu asu kisomo onezi na ito mbandi kesongo nyona nyembandi akandira wa boys no Atomi tu Atomira auto pezi utanoni galiko ya pangaliko ya WhatsApp yako welete story story zui ya uwa kana no story I story zui nenda ogipando mbesi zezi at least no pela bena stress la bena sukali ndo ade ogube wazian ndo ade aye nyene fiti nditande na te no sumingo wa theni nando kla no la ne na lakini mano wewe zote nenga ni wulu mano makana zenga nyenda na rega wadi odeline wegara ayu na india guna india siendo na thina mwinge muno se chwani ndi na li na evidence ina modi otemangewa awinde mangewa otemangewa ndiko chome wane na yunye ndoleze na mina kwenda bakaluka kwa mose alika na gebala yes nandi aizia muno na angevya inaambia mona uwa mwana wanga waini wagwie muingo we kwanza ndo ambone kwa fry yanguko na ngima uthewe wego there ngenanga wezitu yemba dai kumbe onene na yandi uko mina lula kizo chakaluka kiziko ndiade yake ziko on the nose embya musende yado tionetie mona onge una mukule kwani kazongerwa reni ambia uko tenda mundu andukona kaleka kitu kolize jizi nyeju na ona ketinge ye njozi wona pinga wa mazomba ni mama lu ne wane zinesi wa malu ba wazwa awejua ti true story awomedwa awona ti true story no ogere wadi no si ogere next ni true story ga ti true story ambonda bia doka iwe vani mazeselo in a true story the true story again the true story kwanza kana kaome ndio na akaje kabe yamo nondo kenda kezi mandu lakezo wabitila gezezela maisha maumeta ngana Atomi kwenyu wazia kweuma umundu nge wakona wapi uno ebe yako you know kuna edala yakwa ntawu nyamband but ntia nanye ne thiye ngitabu musi na ne wako na ambia kuna ngana mutaitite ne na yana mumo wako solo kana rhythm one man no one man is ya kugwara wala sionde o mainede chalo jambo wane de leza no kona mzee mzee no kona ona you know kona na umosi na yungale kwazwe ke wavi wewe ni joja kwenda ise kulikandeni wa wavi Atomi nye wavi kumatene ona yule story nenge wana azima kwa mambe anyo ngiliane wataliba akaimbisi ngogela nzongere kone kino cha kuma kusiyawa so tinya kwenda yani nazongamba kake nazongamba kake imbisi kitali nazongamba aliva you know you anzola you ungu utabile undu neva kwa zwanga za udaliva wazongamba aliva nanye konyane rabyamwa ndio vague story nengene vague yake ndio vague story nyina ngitara nazongamba aliva ne azonga wanono nakayo wali nenge dio ne wezi nyangwani kona zonga yule ama magoneto no no wakana ile nozonga daliva tambezia kwito mulo wezekani ozonga tomande kone ninye ju wewe kala mwana akala bwe kabika kala mwana anganya ko kana ke go monde ngoja so no maundo ma bizieni no kwadeka ndi kwadeka akine be mbrolo kwadeka amanda na kama ndiko na zige aye uzio monene wa kama ndiko tene Atomi na goizia no to do magic kama ndiko kaita yaka wasongiri ndiko
akuzonga mwitu omwe wethe ano tasilingi 10 ngenda mutolani utole mwitu usu chugo wo wakitambo ebotolani nye june kana mangulu unandiazo thio wa mesa na songe yao tena kitao bulwa ne songe yote andu mangwata si wakwa na plana bika mangwata si wakwa makwetu nye na TV melo ele ano ndo we video na video fulani so you can bro uzu agweka brozu wakwa yo metawe tiwa music sana na you think na you can then wagembe wagwe lakini chokinge lakini tinye no josa pio completely na wane ko ndo iwa ngiro nguthui ano mukwate yani azia nage tikwate yani kamwe ngalo kwa mbadi mowe kama kwate ka wale mnazidi mowe yo zero ya nguthui mia na moti nguthui nizikana na area kazimu ngebaya ndo ngutho kana kitabi dike ngutho ka zu nguthui mia ayo ngutho ino feelings ya wathi no terms and terminology beba ngutho aga ndego lolozu nye ololozu ndego ano hadi wale ndi kolokolosu ata yue roja kwaza ndego kolokolozu ata ngutho ye kodu ndem ai Ireda la kunye ndiko sa morodo ai ane omuntu we na jundre we mtoto wa ine pe wathi na inyo yu ana akona morodo wa Mombasa ngitaenda ndinamba medio niko kwa sawa kale kyo azia kale kwa ile kala kwa wazu ana sawa leo Ole la buyu haya gavana ndo kulela ukagwesela mboto mane mugubela nili chatokenda mu 5 nguthu yenda utuni ngitayo yake kana ukengala kwa Facebook page to ile Mutongo TV hauno wakanyangala kalonga nanga woni wakana gwesela amboto mane mugubela nili chatokenda mu 5 kalonga Facebook ni Mutongo TV wakwa diaki kwana ingiana yuno mbine hana bai wa ligile mbebo dio man dio kaswa wa ligile mbebo mo gawa uyobi tabele Tuando jina vazi ande anai mebi kutoka Mombasa kana ila takomanya wambiye to mimo nanya ningwenda anai mebi kutoka Mombasa kana ila takomanya wambiye to mimo nanya ningwenda wambiyo mbono ngazira yidi nani nyendi landi elewa ono wenda mebi yode wago mizike eno au was not kenoze what is close? I don't know. You can know what is close. You can close you can know. No, gelume. You are mayara. Na embe ano ngombe na music gelume. Lakini bumbe na saka gelume keba na gitokea siana 18 unaona. So no we mine yo butamoni. Kwani yana emizi wadi. Uzuniana. Adobe, ulimoni yagu, what a good year. For the money, I'm going to record it. 23 December, my first album. Maybe see you get a. Magomo we do. Adobe. Mono do me the mono. Do me the mono. Let's see. Uko bete mbandi siana ro go record the volume yani yagu. Nye mbandi tena hapo kwa maana nguna guitar. No vocalist for fun. Nguna guitar for fun. Ndiaze na ni muthuko myambandi ene wendoko makwangania. No vocalist.
ndia vocalist bana tie ukamanya wazio wagu ni munana wako ambatia ne wiba kana othe nye kumara ni na main nye ndia izo ngata ndasa ambata izo ambata kidui mwazi yako ngata tiki tuile magwene to me agwene bawe ko ngata gwitu ne kwambata kwambata watu amatite sawa kwani kwejile wako kwake nyao mabendeni gwitu na we ne bu tabera jome bugonda wa yuthi mbembe nigite na wende mabendeni ne kukatangi na gukono kotheu wake ene kothimba kathwake sinzamba lakaza yes yue mona wewe ata wena feeling ya wathi ningendoka ngone wathi wambe nye feelings ya wathi ndo wale uga atakana pe we onge number 1 wamba othukuma ngendoge ba feeling ini ya wathi nya ndoko manyo ngiye kwaraza wathi no wathi oyu wathi wetete celeb yo te celeb we banga wesa wathi we bawe huamba agwekanda we ndiko nawe ya ngo nenda G4S uzeke tutovisa bukuma KCB bank nomba KCB bank pa muno longo uko kapu signature mall umbethe ya ba kwa customer care ya G voice so ziyenzoma ndizo wazando manye ndani ofisa ngeni wezengala kwazwe tweza reze G voice kwa G voice manye ndiazo sya demwe wegiata nenda nyegeta suti po ninge nizi G voice yedala malagi mema gida Scott mani kawegara aye this got ya nyeni kwa customer service ondo customer kwenda nemuyeke nemutapya guidelines ondo kweka abantu ngwele buyu webeke toke dia bawunye nizawa bawu ne follow fate wake songo na yue ni kwaje wekala mulongo ni kala ba play uma signature kadi bible nikyo kala mulongo le bobe wa aye mulongo ni kala mulongo yi aizi vandogu we amondo wekala mulongo awezileza naye aye mulongo yi stages pekwa boli gozibu tubobuetheo peba stage ya yolo stage ya nde saza stage le kibudia ni ya yolo yes ndi bada mulongo nige auto yani iyo jongo ende muna anawezi yoka bude nyendo me affair gwezi yoka bude ndina mabya glass zita kwezi ya dokomi uyani na yue mulongo mene ajo tio CV yende ada auto cho wezewe ayini mebu okay nizawa ayini mebu nizawa aga wadegi nawe na gebedi kalo ina mondo agwe tena wewe ndikala mulongo ogube mewa agiye mulongo ndikala mulongo kabisa ndikaleja kombe iye mundu kombe iye mundu ola bayo na eka mundu unomwe angula wenda mwa wona amundu kazi uzindwenda mundu uzingola agwira ya muleile kabisa ndienda stories ya mundu nguthui tuke ba wikala pipeline tiko pipeline pe ini uko banamo no gewe ngwazi ya ini sawa sawa pe osio wana ba odogua ini jogo lo so meteke sio kuba vala ini alama kala pipeline aini ma osio kweli for example kwanza gegiro ja wini yes kira viki ngenda age jomo na nenge sabe mundu wende awolonge usio ni wekase gevyako weumile ti wala ngospel ro ay ngospel we ai ina launch yanganya to toka mkwade gogo pa kwa gevya de nuwe weweka mezieted kwanza tele to mira amwandike tiwo yungo golie monaye ngale kwesu ya wazi ini kana inge mateu ane amoyo alama kwatie koko wathio record batuku 23 now pai mwini ono mo wala gogo ni mashambiki mangwala alama ndambuite alama ndambuite twako na bandi ni kwako na gezede nye ngonera wathio ko metane ya ngitasie bandoi no olie umonde kwangela kani pe mutia ndoko na wamwendo Maria ogwe ngone no ngone Maria ndoko na kwangu although ingitado in that business ngitano kuyano menda ma Messi tukita wanjari agili yue la wathikeze with that vocalist with that soloist nye ni soloist by profession you know ngone Maria kana zuri oi asmak
Ningejua tena mulilika na Maria. Ningejua tena mulilika na Maria. Aimendo wako wandiye na jeva mono. Ningejua tena mulilika na Maria. Aimendo wako wandiye na jeva ngoni. Ndike sakolwa maisha makwa. Mwendo Maria abiene mogotenesa. Ndike sakolwa maisha makwa. Mwendo Maria abiene mogotenesa. Ulo mona Ngo jaribu. Wadi unge wadi jana batagwa. Si bombi ngine batasyo. Ya kijana. Sinone siegwa ndi jayi kuna bandini. On jayi kuna bandini. Yuwe wadi ukagweta bandini. Sionde Juni. Hii ni barua nimepata kwa kutoka ujuzi mwanzo. Bwana mwambie. Kazuzu barua mwonyonjo kutoka Kisii. No nglowe Kwa bilebu. Ngudhui. Toka ba ndaleko ya Mbenga. Ayi ni mumen njo. Ndwe. Ayi mundu wenda ongembe. Nikila mundu we nyene nakwenda nembe. We nakwenda wembe. Twesa kwenda nara yi. Yengo golie. Kila nyumba kalila. Tena wewe. Kila kiboy ukona genu kwesio mashambi kima otambua bima kokelia embe izu. Ete wendo eza kwezo kula embe yuwe mwene. Pengi wena yuwe. Emwini wa gospel masegete. Ni afegitite Makamega. Esunina. Ocha wotu na Steven mwema. Chago. Ocha wewe emwini. Ni zene kukwatite Makangale kwa yako. Yue ni afegitite ini ma Mbenga kana no bala. You see you story yesuwe. Yes. Pasi ni wadi wide. Ona akuno wese. Ando imako ni esiendo. Na sita wasiathe. Efi yako niwe. Ondo mando 1 na 1 no zo izuwe. Sino ziogo. Kuko ni ndo Makamengana. Niko ni ai ziago ni wewe. Ziago ni Makamengana. Ziago ni wewe. Se? Nyezaga wezi kogela gewa Ngo kwenda bro. Pio kwanza yuna ndio koma. Kitu kima. Ni igwe. Ni tatetwe. Choko mitandao. Utavitu burayu. Nguthui uke kugata buwe kana. No ndavetwe tia intavetwe. Yi? No mena. No mena. Oyimbe ngani? No go mitandao. No sewe. Ode mona Facebook we no bwezi kana no mundu kwenda kwefanya sponsor. Facebook we say they ai. Na you request kuma na kuna volume 1 yeso. Na accept a request ngakitono. Each and every day ndo na accept request ya under 50. So with mundu wa accept utana the ena intention ngo we allo mwambe bwe yanga winge bu siambe naona siambe yo loa. Udilia na ndo mama the boss wada. Nangetio kuma blog no ndo wajama ke. We wajama jundo zo mu blog no kwaje. Akini wode wangala kwazi nenge ndo mu blog nenge yumundu ngibela kanya. Kogi duge biyo mo the boss. Kale kozi ondeke biyo betu. Lati kena yedo kani yesi yezo no mo la kena yedo ka. Ngila ba. La ba. Lakini ngeju kelo lewa na wajo kabisa. Nyende sakile ya mwanjo ndo si kenda yuwe. Tuzole kenda mo ndizole na jeno kenda kenda kuni regular na jowe. Kenda ma pop ne mo sabo. Aye, ngole ngodo. Kuni regular ne da. Nyendi le lo na le ni ko dinu ni nyoka. Kuni ligapi niyo. Ligapi lakini yo ni sisa ko kelanga. Sisa ko kelanga le anye ni le ane o. Mai konesieno. Mai konesieno lakini wewe regular ni yako. Weta mundu. Nyenda mundu. Regular. Kabisa. Aye. Yungudhuye. Maisha ni mabad. Ijo nawe. Itira miaka tono zro nyobendwa. Ogethia Mbenga. Nyokelela ni hadi level tofauti. Yuke miaka 5 oizuwa za dogete yu. Yes. No nizindie ndaba. Ndo bandu bangi. Ono gwe bia ya wathi yo thinge ndile elewa.
no kwebendwa ata wese most ainiwe ya yu kwindu jambe kubonda yu ne kwatosiye twenda atweze twakona tayu wenda akona kaiti tazi nikaendie byo wese yuweze ya ime kazi yenye ndu magelabu na gune bumi no kuchonga ne bumi ndu magelabu ne kwamba akwacha ano wese kana mundu kwenda ambukelia ndembo ndo ewanganya stories yako magelabu kena mundu zena mbasi akakwesa onenga nike 1 2 lakini no wakasia no ko the time ngo follow nyembe mwinyo mwe nene na go chuma kebetu nazia tabia siake undi ndo mwito ba namba otesi aikoma glavu tembeta mwitu inya what do you say about that taini kukoma glavu kuno nikuponda muno anenge ndimege yake kwazo nondwa nombeza sio lakini wina future chundweka wina future chundweka at all kubona no robonda lakini ese kula kuponda kwina limit together at least no wese kana sana na onesa ile ko ya na want to school fees na sino mbinge na investment kana na imbesa yes kugether no ngiyo balance wa maono no ita imyo balance so in 5 years wambia tonyo bendwa jao no ne pindo mbengo ngendo na obanu ke no ne weke yu no bendwa mbengo ke ya pena indiscipline benga no jambe yu in that discipline whether ya ito kuneta ngita au ngure tagizie kwete ba una kwina ne kokwa no ndo akwenda starembi uombe te ba taxi sikala negera ngale kwenge yuna ndina mwana Maria nina bwepo pipia una sauti itoki ajo ina papa pia papa pipia pia Sio Maria ayu yes no ndo la moyo kwete ba yes so ndo bendwa discipline no mbani si ndo isunye kamono ukeza pen discipline ukeza you wese watu ukeza discipline whether na sena nini no sio ke bandi ni ku watch kila kiende tene wazi wewe waka na kuna wa malaya bundi wona wazi una kwa tutonyo kweza na family yako at the moment palio kwati for now ngiko kongwe lakini maloba ndiye ge digital niwo na nenge tio kutwende na kwe market tone lakini ni mina ndi asakana we celeb no wathi wenda auto no kwea utekindu wasa no theni aba byane wesa ko bazulale ne kanda wibanga gonie volume 4 no bazulale ne kanda uzibyo doneka no bie zulale kanda bastogie pema jamaa mako ne awathi alo ndia mo studio no matambo mazino ni matambo yes nambie na akatambia soloist eta motaki ndaki yako na kwa yara tene yes rhythm mako ne mumina kamaleza iyo kwa katobio yu base yako ne jamaa rasta no nda mwalimu waini wayes na ko yata college omuzia ya roko kode nongo nandaji nongo ne rhythm una munalongo ne abenzi no kawe we oba no we do nyano nangale kwa base ndio ndakwa kwa ne mwalimu osu na tutamba ona munaonge unawasi ongeta nguru ata nguru de mbuto mudune usiro wa mona yu no na yo betata gwe nambo zani we be wedo siani we lagine ndo siani no makomana ngede amena nambo zani we wo beta mutwe na ko le ko gendo suwa ola la gendozi la gendozi ala nanga dithingi kana tod ayi ya mundo lezi do lezilia yes mona wako ni wangu ni abase na zio squad wako yes kidembe za kundu ni shungule mashungule anaina na boy maza ta vocalist wako ambate yaka na gitore agiti ambata ngonga na guwe lewe ba na wana atumba you mashabiki magume ba nguthui we mona you're the first journal artist ogamba kona yobete Durak ito Durak ita uwe kwa Kisongo to Durak kwa Kigamba ito ndo kitamba kilemba jamo lemba kidi kingi jo barasta no chona mwini weto red sun nigiwaza ku style no jaga selina za kuyo nyandi rasta
ni kiparangoto na ndiye ndake parangoro jaka ndio na jona ga no vaja kama josa yuni osanine ke jona ga lakini newe yani wendawo chene lakini yesu tiyo bisionge no tionge kundu tekla jona ga na kiparage ke uke jona ga ke u maenda mwezi morozu we chao weekendo no ndambwa mam vabe mundu kwenda utambo ngi adiro dina baba Mrs. Yero dinangale kwezu pau kala yika kala jao mundu wothe wenda uitho yenda utambo no mutambo muthenya no mo kana ambie na mamu wakwa eto Francisca Twili wazi umwitu we ni we konye ege gokulwa izu ni nyakwa ne Francisca Twili baba baba ne thia kwa Simon Kalebo ne mose mwasa we kitambi muno lo isekani ngale osiambe mbeni no zilama kwanya lama emie maidaka mame onda kuma bune tambu mukwala osu mukwala osu mukwala ongera wa Steven ke bandi babu ambiye mbandi mwene tiko na IC timo mukwala omwe wenda wakadibu yo tha peti bank ulongo pe mukwangala ugona pe mukwala iyo kwala osu era mukwala ndiye zola ro meye sira ongeno lakini zera Steven ke bandi kana mukwala ena kila malele na kebeti chake na siana malele oguko kunenge twake kwake kuno nakukatangi ni bebe yola ngikuthi kuyilo mashambi kitisha ingela mendo midengethi ine group ya WhatsApp ya NGUTHUI supporters na nyao afande Sam ngwene bro Pasco Fiaka Ruben Purity Elizabeth yani nando inge muno mandi makomanya wenda makukeja kinjumla ndikeza ogwa case na mundu no yazongeza TV nini enda kwa TV ni Solomon Galwe na utambo wewe bunda dora zali sala na ugyo ama inge inge muno ma supporters salama mero na ngema ndambo yo mero mbere pe Olivia Judy tabo yo ndege akadodila inge mwa Josephine, thank you so much for wenda kwela la Mutongo TV mundu wita wa Alisio Mbua Sinya King usi Mrs. Wawembe mteno wa mitambo kabisa John Mudhabi ukaambia tini ya NGUTHUI mono ambia endeneza kabisa. Thank you so much muzesia wa Mutongo TV na mwezugesia wa Mutongo FM nunu nivye ngwatanio ya mokamba riano mudhinu ya minakui wangewa ya mundu we NGUTHUI mwene peke doki ngwa majalia pepe na ya People's Palace wasambili genius yo Bob Keti na inge mono you People's Palace next month matukwana nenda ndiko nabo NGUTHUI mwene na band yakwa nenda hapa so mashambi kina otoka manaba ngamosa mevyo gendo ge ayo golia NGUTHUI band ni akube ondo we that na wago yes dubethe na wona band esi tena ezinada mathina mo mebo manyi mathina mage band mathina mambali zime ebo ndo akwende wai ndo ambe yakino no keba nini siona mathina azu nangasia makatha yale kwende wa this is the start na ndo ambe yakino no kambo thina yuza kwambe yo taba thina meba yu ni jauge othena cia muno ogere we ko ulia NGUTHUI ngakwanda ke no songa ndebeto always ithie yinyo to then no muziko kala mu instrument sound na rozumbu wa meyo ya wathi paiki no genge ngegenge geba NGUTHUI mundu ndo gwete ya wathi kana ndo go support kana ke agwete ochathi kana munenania muthugumane tonyo go kwati ata inyoke no mbere ya wathi ukangone azimu umberie jathi no gendo anzika siendo ngo nane esa kwe mwino na ise siendo sie kunona siendo ngo nane esa nyi na palodo no ngwatia Facebook benedita NGUTHUI sawa YouTube ba yambo dio subscribe channel ucha kwa choki oyu no NGUTHUI mbado ngoja namba kwa simu yu lodo no ngwatia ayo na ndiye ngino na M-Pesa 0792 634 561 kazi ogela bagwatia 0792 634 560 sogela ya mwiso 0792 634 561 good Joseph Moyo kambe wendini wa mitambo kabisa thank you so much ndo kwendea kwelo la kilungu ke chani Nikyalilimbana ba Mutongo TV ila ni ngwatanio ya mokamba nina mobea we mwanya kwa producer Colin Samson Maunda
usiwe producer wa kwa 001 unaona mwite ethia J kana ethia Kambamu galu kwa machine ya playout inamona wita wa maklobu mwalo kwa mwene sawa sawa. Director makwa ni Kevin na mona wita wa Jonathan galu kwa isu. Thank you so much. Na graphics inamona wita wa Brian Mwirigi. Thank you so much Brayo ndogo yekeja kana galu kwa isu tuichonjo kabisa. Etino kamera na MC Jaboy kana ndegwa no mwite Kasanga Mwene. Kwa hiyo nasi bye bye and we love you so much. Mwah.